bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili radio inkeza kanti ke mina ngiveze ukuthi ungakhumalo bathi elasipona amakomenti manje semusha la ekhaya ngizokucela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment kanjalo futhi nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu intokazi lapha nezekhela udumo enkundleni zokuxhumana lapha ngokuxambakela indabeni zabaculu uWelile umntaka Mchunu sevulwa azifaka zonke enyameni kwinsizwa lapha imfene emhlophe ethakethemini kaBha uQhoshangokwenzakwakhe lapha kuza ngemuva nje ukuthi uQhoshangokwenzakwakhe dedele lapha iCD cover album yakhe kulonyaka ka2022 ohloko sithi Tears of Joy lapha udedele nje leCD kwachwaza lapha enkundleni zokuxhumana abantu impela abancoma ubuhle beCD cover yakhe lapha uQhoshangokwenzakwakhe lapha enye yentokazi lapha nethe ukuphawula ekhasini lapha kuFacebook ededele sona isithombe seCD cover lapha wabhala umbhalo uthi inhle impela iCD cover lelivukane elinguqhosha impela ama-comment angenelandelana impela pics umbhalo okade ubhalwe lentokazi enguWelile Mchunu esho khona ukuthi uQhoshangokwenzakwakhe akalona ivukane abantu ebebethusa ukuthi umbize ngevukane kubeni uQhoshangokwenzakwakhe ngekhe esigabeni sokuba ivukane mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane lapha ku comment section sidinge delolu daba ngabe uQhoshangokwenzakwakhe useyivukane impela okanye mhlawumbe wona umbona ngathi usesenkunzini lapha mhlawumbe uWelile uyamsukela nje mangabe embiza ngevukane ahlangane ke ku comment section sidingide lolu daba wengaza ukuthi izona besenkezo nihamba phambili ningakhohlwa lapha ukuyophawula ku comment section iphathe kahle ningakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi ngenithandana.